Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah Teala her barchalarımızga da hayırlı, faydalı ilimler alını nasip etseydi. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana deb dua kılabız. Ey Rabbimiz, bizge hayırlı, faydalı bulgan ilimlerini bir, hem şuşa algan ilimlerimizni bizge faydalı kıl deyip. Şuşa algan ilimlerimizni bilen bizge faydalanıp, şunun bilen amel kılarga nasip et deyip dua kılarga tiyişlibiz. Eğer de mesela bir kişi, uzgan derste biz bitinde hazır bildik, şeytanlarının Bakara suresi okulgan yurttan iden koçkanın idegine dige ide mesela senin iyinde degen söz gene tugul indi ol belki senin мастерскойда mesela garaj bolsun яки birер жерге барып окуйсың экен менә нинди булса bir урында яши торган булсаң шушы урыннан кача деген сөз синең идегенә түгел шушы җирлектә укылса һәм шуны укыганнан соң инде әлбәттә укыганнан соң шушыны белгәннән соң әгәр шуның белән кеше гамәл кылмый торган булса бу кешегә ул файдасыз була ул гыйлем укымыйбыз икән biz bilemiz, informasiya var, şunday hadis var. Менә безгә Хәзрәт сөйләде, аны мин дә беләм хәзер дип әйтеп, килеп терәлгәнне көтеп тормастан, әгәр рәхәт вакытында, яхшы вакытта гамәл кыласың икән, бу вакытта бу кеше шушы сөннәтне, шушы гыйлемне өйрәнеп үтәгән була. Һәм тагын икенче хадисне кулланып тормышка ашырган була. Әгәр дә, мәсәлән, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, рәхәт вакытында, бөтенесе дә әйбәт вакытта Аллаһны искә ал дийме? Ул авыр вакытта сине искә алыр ди Аллаһ Теала. Адәм баласы ләкин киресенчә авыр вакытта Аллаһ Теаланы искә ала, рәхәт вакытта миңа нәрсәгә соң үзем дә булдыра алам бит әле дип уйлый. Менә бу бик зур хата. Беренчектә син булдыра алмыйсың, Аллаһ Теала сиңа мөмкинчелек бирмәсә. Менә без килдек монда нәрсә өчен? Ничек, ни сәбәп? Аллаһ Теала безне, сезне сайлап алган. Шушы халык арасыннан сайлап алган да китергән менә сезне монда. Миллион бу бит Аллаһ Теаланың рәхмәте. Менә исемегез белән, менә сине китерим әле, мин буларны яратам дип әйтеп, Аллаһ Теала китергән аларны, сезне, шушы урынга. Чөнки барысы да мондый бәхеткә ия була алмый. Гыйлем мәҗлесендә хадисләр тыңлауда, Коръән аятларын тыңлауда җәмәгать бөтенесе дә катнаша алмый. Шуңа күрә бу бик зур бәхет, Аллаһ Теала devamlı kılsaydı. Bugün cemaat 48. hadis. Bu tefsir dersi tugul, lakin indi hadislerini şerh kılgan vakitte, indi anlatkan vakitte Kur'ansız bulmuş şolay yok. Kur'ansız bulmay. Bunda indi bizim indi 40 hadisinin devamı, bugün 48. hadis. Bugün münafıklar hakkında. Bik korkunç eyber, Müslümanlar için ol bik korkunç sıfat. Hasan el-Basri mesela ayta, kim ol Hasan el-Basri? Ol tabi'in, sahabelerini görgen kişi. Hasan el-Basri ayta, Müslüman bolgan çın imanlı bende münafıklıktan korka. Onlardan korkmay turgan kişi özü münafık buladı. Anlaşıla mı yok mu? Hem kim ol münafık? Bizning tilibizga tercüme etken vakitte kim ol münafık cemaat? Arap tilinde münafık diye aytılır. Münafık. İki yüzlü,
яки двуличный, яки тагын ничек әйтелә, лицемер дип әйтелә. Ягъни маска киеде, аның маскасына карап, тышкы якка карап бәя бирәләр кешеләр, içinde аның бөтенләй әйберләр. Ләкин бу безнең инде мәгънәсен без белдек. Хәзер без әйдәге җәмәгать аны яхшылап өйрәник әле, аның нәрсәдән килеп чыкканлыгын. Мәсәлән, без беләбез мөэмин дигән сүзне, мөэмин, матур сүз әйме? Нинди сүздән ясалган мөэмин? Гомумән мөэмин нәрсә дигән сүз һәм нинди сүздән ясалган? Мөэмин, ышанучы дигән кеше әйме? Нинди сүздән ясалган? Иман дигән сүздән ясалган. Иман дигән сүздән ясалган. Һәм мөэмин ул ышанучы була. Müslüman, Muslim, Allah Teala'ga birilüçü kişi, tapşırılgan kişi, nindi süzden yasalgan? İslam degen süzden yasalgan. İslam, birilü. Demek karagız mim harfi bile, m harfi bile başlanıyor bit, bütünüsü isimler. Mında da münafık nindi süzden yasalgan. Cemaat bu sözün yasalışı şunday söz var, nefak degen, nefak. Nefak. Garip tilinde nefak degen söz, tanil degen söz. Tanil. Mesela metro. Ol şulay yok nefak diye atalar, nefak. Metro. Eğer mesela metronu görseniz, ol nefak bula ol. Onun metroga kire turgan yeri bulaymy? Hem ikinci yaktan neçli? Çıga turgan ornu. Hem münafık, iki yüzlü kişi çınlıkta özünün nindi ikenligin yaşırıp, na всякий случай, mine bundan kire turgan jere mi? Ol nek şundan çıkmay. Kire turgan jerinden запасной tağın bir urun yasay mine bu yaktan, na всякий случай deyip eytip. Hem eğer de onu size başlasalar, bile başlasalar indi, bu yaktan çıga da kite. Anlaşıldı mı? Bu yaktan kire, ikinci yaktan çıkıp kite degen söz. Yo, anlatıldı mı yok mu? Bu kişi bulan münafık. Hem özünün içki yaktan nindi ikenligin kişilerge bilgirtmiçe, bütünlüğü ikinci yaktan körsetüçü, o kişi münafık bulayındı. Anlaşılan mı yok mu? Mene şuna göre Allah Teala ite in yaratmagan, Allah Teala'nın in yaratmagan kişiler bitindi. Mesela müşrikler, eymi? Müşrikler. Mene tağın şolay müşrik. Neydi sözden yasalgan? Şirk. Müşrik, şirk kılıçı. Allah Teala'nı nerse bilendir tinglevçi. Müşrik bula. Çokuşturucu bula. Müşrik. Hem de münafık. İki yüzlü. I našim, i vašim. Ne şuşular. Allah Teala'nın şuşular arasında cemaat in yaratmagan bende ol münafık. Kafirlerini yaratar mı Allah Teala? Yok. Yaratmay. Müşriklerini yaratar mı? Yok. Yaratmay. Bulardan da naşarrak münafıklar cemaat. Münafıklar. In naçar kişiler. Allah Teala'nın in yaratmagan bendeleri alar münafıklar. Çünkü şu an göre Allah Teala ite innel münafikine fidderkil esfeli minen nardi. Kur'an'da Nisa suresinin 145. ayetinde ite dürüstlükte münafıklardı. Nisa suresi 145. ayet. Dürüstlükte münafıklar cehennemnin in astında, in tüven jirindedi. Bu nerse degen söz? Kafirlerinin oyak astında degen söz. Mene har, cemaat, niye için şuşunday? Allah Teala'lar niye için şulay kür almay? Çünkü kafirler, mene karaysan, mesela olayta apaçık, min ışanmayım. Bir nesege ışanmayım mende. Ateist, eymi? Manarga aytasan, bu ateist. Karaysan, bir kişi Allah'dan başkaga bütenge tabına. Açıktan açık. Allah'dan başka bütenden sırıy, bütenge yalvara, bütenden ümit ite, eymi? Yaki sihirçalarga barada, alarga aşana, goroskoplarga aşana, onu kübinde şirk kılıcı. Bu kişi müşrik diyesin. Bu kişi müşrik.
Bilgili. Münafıkka karab bilip bulmay. Ana Allah Teala bile. Allah Teala bile. Ol münafık ol şoşunday korkunç kişi. Mine ol onu bir kim de yaratmay. Münafıklarını. Onu bir kim de yaratmay. Kafirler de yaratmay onu. Bir kim de yaratmay. Müslümanlar da yaratmay. Çünkü ol kişiye ışanıç yok. Ol senin yanında yeri, senin yaklı bolup. Allah Teala ite ve la tagrifennahum fi lahnil qawl. Onların di motor silevlerinden di sinalarını bilesin di. Motor sileyler. Motor sileyler. Lakin senin artından alar sina karata yavuzluk işleyler. Naşarlık işleyler sina. Peygamberimiz vaktında bulgan ol münafıklar. Peygamberimiz onlarını bilgen hem özünün bir sahabesine eğitken kimler münafık ekenligini. Bir gene sahabesine eğitken. Onların sekreteri. Sekretlerini saklavıcı kişi. Kim ol sahabenin ismi? Başka kız eğitti. Priz birem deyip eğit almayayım indi. Şuna göre üzügüz gine eğittigiz. Eğer bilseniz. Ol sahabenin ismi yarar. Huzeyfe ibnul Yemen. Huzeyfe ibnul Yemen. Şuşa sahabede münafıklarının spisiği bulgan. İsimlik. Hatta ol birerse ölse cenazaga barmasa bilesin ol münafık. Cenazaga barmagan ol münafık. İkenligin bilgenler. Cemaat niçin münafıklıktan korkurga kerek? Mine Ömer ibn Hattab'ны bilebez. Ömer ibn Hattab bizning Ebu Bekir'den soň ol ikinci halife indi. İkinci halife. Ömer ibn Hattab yedetken Huzeyfe'ni radıyallahu anh. Yedetken min ol isimlikte yok mu degen. Tege deşmi min ol isimlikte yok mu deyip tağı sıraydı. Çünkü münafık ol kim ol? Ol kafir bitindi. Eymi? Hem münafıklık sıfatı minde yok mu alay bulay? Bu sıfatları var biteli. Mine şu hadiste uzatırgan inşallah. Hem Huzeyfe inde ite yok di. Sinan'da yok di. Ömer tanışlana. Hem Huzeyfe ite bütün bir kimge de etmeyim di. Birersi sırası alay bulay. Bütün bir kimge de etmeyim di. Şuna göre mine nersene biz bilirge tiyiş. Cemaat bütün Müslüman mine bunda oturatırganlar hem bizni koravçılar köngüllerinde şek bulurga tiyişli. Min alay bulay münafık tugul miken deyip. Ol münafık tugul miken deyip kişi korkurga tiyiş. Yok min münafık tugul deyip kişi eytirge tiyiş tugul. Çünkü Ömer ibn Hattab'da şeklengenini cennetke kirgenini bilgen kişi. Peygamberimiz onlarga aytgan hatta sen ey Ömer di senden şeytan korkadı. Mine Ömer bir yoldan kileyken eğer şeytan ondan kiletirgan bolsa Ömerge yol biretirgan bolgan şeytan. Senden şeytan korkadı bilesinmi? Ömer korkkan münafıklıktan, ikiyüzlülükten. Demek yanadan münafık nindi sözden yasalgan? Nefak degen sözden nefak. Hem şuşunday bir tıçkandan zorrak bir şunday jenlik de var, tuşkançık dep etelerinden. Mine ol şuşunday ıyayası eken. Bir yaktan kirede, şoluk şundan okçuga turgan tugul, ikinci yaktan zapasnoy tagan bir eybir yası. Mine kişide andy sıfat bulurga tiyişli tugul. Müslüman kişide. Eğer bundan katrak davleniye bolsa, boyakka köçesin, bundan boyakka davleniye köbürek bolsa, boyakka köçesin, alay bulurga yaramay. Tege kina var bit, nindi kinalı o? Tege Свадьба Малиновки деген mi? Tege babay, опять волос меняется деп tege büregen kepkasını eğlendirip kiye bit әлі. Degende kızıllar kele, mında aklar bitindi. Mine alay yaramay. Mümin Müslüman anday bulurga tiyişli tugul. Elbette indi korkunç vakitta İslam dinini saklar için çaralar körürge mümkün.
İslam dinini saklar için. Lakin münafıklık koya diye ettik biz onu. Küngülde, yürekte. Münafıklık cemaat iki türlü bola. Birisi iman boyunca, ikincisi amelde. İman, i'tiqad. Yani küngülünden, mesela sen ışanmıyorsun Allah Teala'ya. Lakin Müslümanlar köp, Müslümanlar arasında yaşaysın. Hem Müslümanlar sana naşar karamasınlar. Müslümanlar sana karata yaxşı muamelede bulsunlar diye aytıp, bu kişi özün Müslüman ettirip görsete alар yanında. Bu münafık bola. Bu işkiyaktan ışanmay. Lakin onu bir kim de bilmiy Allah'dan başka. Onlardan başka bir kim de bilmiy. Allah'dan başka bir kim de bilmiy. Çünkü kalbini yarıp qarab bulmay. Qarbız tugul bitindi. Qarbızni yarıp qaraysın da köresin neydi eken. Lakin kişini yarıp qarab bulmay. Eğer min Müslüman diye aytsa tili bilen, biz ışanırga tiyiş. Ol Müslüman. Lakin cemaat bu ütetirgan, mine bu uzatırgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafık kişinin de 4 türlü sıfatı var degen. Münafık kişinin 4 türlü sıfatı. 48. hadis Abdullah ibn Amr'dan kile hadis. Abdullah ibn Amr Ganin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamberimiz eytti sallallahu aleyhi ve sellem. Erba'un men kunne fihi kâne münafikan. Eğer de bir kişide 4 türlü eybir bolsa, 4 türlü eybir bolsa. Ol kişi münafıktı. Ol kişi münafık. İkinci hadistekiyle çıpçısta, yani şik yok münafık ikenliginde. 4 türlü eybir. Birincisi ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Eğer de şu 4 eybirinin de birisi, şu 4 eybirinin birisi bolsa, ol kişide münafıklarda bulatırgan sıfat buladı, olanı taşlagınçıga hatlı, yani tövbe etkinçiga hatlı. Ol bulurga mümkün. Müslüman kişide bulurga mümkün. 4 türlü eybir. İza haddese kezebe. Eğer de birincisi, eğer de ol kişi sili ikendi, silese, ol yalgan mıydı? Ol silese yalgan mı? Yani yalgan. Onun için bir jingil nerse buruçka ala koytaram değil. Lakin küngülünde koytaru niyeti bulmay. Mine cemaat koy vakitte mine bizge de ol kirek. Bizge mine balalarımızın terbiyelegen vakitte da aldamaska iretirge. Men etkenim de var indi. Mine kişi bir de aldamay. Üzün aldamayım dep oylayındı. Balalarını da aldaşmaska irete. Mine bir vakitte şunday hal bolgan. İde etisi malaya indi. İde telefon şıltıragaç malayın ayta. Meni sırasalar, meni ide yok dep aytdı. Belki arıgandır indi. Aytırga bula bit. Meni sırasalar eti yok. Arıgan bir kim bilede sileşesi kelmedi. Aytırga bula, lakin o ide yok. Hazır etisinden şol sözün işetkeş. Etisi ide, o kürüp tura bit indi. Etisi ide. Telefonunu aladı, etisi koşkaç eti ide yok. Bu aldadı. Etisi koştu. Yaray mı bu, yok mu? Yaramay. Bu soğuş tugul bit indi. Soğuşta ruhsat etile düşmandan saklanu için. Lakin anda ne biten nerse. Hem balanın köngülünde kola bu. Bu uçrakta yaray iken aldarga deyip. Mesela eytik kıyamet gününde hazır. Büyük uzun hadis. Kıyamet gününde kişiler sut başlansın diye eytip, kişiler kütüp turalar, bik uzak giteler. Allah Teala ile başlamay, sırav alını başlamay, hesapını açıt. Evet. Şol vakitte kişiler yeri başlıyorlar peygamberler yanına.
Ходатайство, шәфәғат сұрап, Аллаһ Теала башласын тизрәк. Алар баралар атабыз Әдәм янына, аннары баралар Нух пигамбар янына, Ибрахим пигамбар янына, Муса пигамбар янына, Гайса пигамбар янына, һәм ахырдан пигамбарыбыз янына, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям янына киләләр, әйме? Кыскартып кына әйтәм. Ибрахим алейһиссалам янына киләләр дә әйтәләр. Минем дә пигамбарлар бөтенесе шулай дип әйтә. Мин дә үз хәлемне генә аңлап куркып торам әле. Нәфси дип әйтәләр. Мин менә үзем турында уйлыйм әле. Сезнең турында кайгырмыйм әле монда ди. Нәфси. Менә мин дә Ибрахим пигамбар әйтә. 3 тапкыр ди алдадым ди, 3 тапкыр ди Ибрахим пигамбар. Шуның өчен куркып торам ди. Карагыз, беләсезме, нәрсә өчен әле ул алдаган? Ул алдауга саналмый әле. Әгәр без аны әгәр карасак, тыңлап, ул нәрсә өчен алдаган? Фиргаун янына килә дә, хатыны бит инде Ибрахим алейһиссаламның. Кем? Сара радиллаһу анха. Әгәр дә берәр кешенең хатыны икәнлеген белсә, ул аны ала торган булган үзенә тартып. Әйтерсең ди Фиргаун сораса, ул минем сеңлем. Ул минем сеңлем дип әйтерсең. Һәм шулай дип әйтә. Нәрсә өчен? Саклар өчен, әйбит. Хатынын саклар өчен. Алды. Бу ничектер хәйлә дип әйтик. Икенчесе, яшь вакытында аны бәйрәмгә чакыралар, мушриклар бәйрәм итә торган бәйрәмгә. Елда үткәрә торган, сыннарга табына торган инде. Ибрахим алейһиссалам яшь бала, егет әйтә, мин чирле дип кала. Я болею. Мин чыга алмыйм сезнең белән бергә. Сезнең тантанагызга, сезнең бәйрәмегезгә. Демәк, пигамбар бит ул, ялганчымы, юкмы? Ялганчы түгел. Хәйлә кыра. Мин чирле ди. Өченче алдау тагын гыйбадәт ханәләре була, тегендә сыннар тора. Кешеләр кирип сыннарга табыналар бит инде. Ул әйткән була, мин бөтен сыннарыгызны җимереп бетерәчәкмен дип, үзегез киткәч дип. Шуннан да гыйбадәт ханәләре бушагач, тегендә бәйрәмдә, тегендә кырда бәйрәм итәләр. Ул керә балта белән бөтен сыннарны ватып бетерә. Иң зур сыннары була, шушының муйнына балтаны элеп куя. Аны калдыра. Кайталар да сырыйлар. Кем эшләгән бу безнең иләһләребез белән дип. Кем эшләгән? Менә аларны искә ала иде бер егет, Ибрахим исемле, ул эшләгән булырга мөмкин. Чакыралар. Син эшләдеңме? Юк ди. Кем? Монда синнән башка кеше юк. Менә ди бусы да эшләде ди. Зур иләһ ди. Бүтәннәргә ачуы килде дә ди. Тегеләрне җибенеп бетерде ди. Ватып бетерде ди. Яна балтасы да шунда тора ди. Тегеләр әйтәләр, син акылыңа кил. Алар бит ди. Бернәрсә эшли алмыйлар ди, сөйләшмиләр дә ди. Күрмиләр дә ди. Ибрахим алейһиссаламга шул гына кирәк. Нәрсә ди? Сез шушы ишетми торган, күрми торган, силкенә дә алмый торган, үзләрен дә яклый алмый торган әйберләргә гыйбадәт кыласызмы ди. Нәрсә өчен алдады бу? Аларны, чтобы вывести на чистую воду дип әйтәләр бит әле, аларны менә ахмак икәнлеген күрсәтер өчен. Менә шушының өчен әле Ибрахим алейһиссалам әйтә, куркам дип әйтә. Әле ялганчы булыр өчен тагын нәрсә җитәр дигән пигамбарыбыз. Бүтән ишеткән нәрсәне сөйләсә, менә тегеннәрдән ишетә дә уларга сөйлә инде. Ишеттеңме шушылай булганды? Ишеттеңме теге кеше хакында? Нәрсәгә кирәк ул сиңа? Шулаймы? Нәрсәгә кирәк ул сиңа? Телефонга килә хәбәр. Моны 10 кешегә җибәр, 10 кешегә, 20 кешегә җибәр. Югыйсә сиңа фәлән, менә бер кеше җибәрмәгән, ул аның бәла каза булган анарга. Ул я үлгән, я чирләгән бик каты. Ул анарга шана, һәм ул аны икенче кешегә җибәрә. Теге кеше ялганчы, бу кеше шанды, һәм тагын җибәрде. Бусы да ялганчы була. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә берәрсе сезнең яныгызга ди, килсә ди,
Birər xəbər белән ди. Яхшылап тикшерегез ди, дөресме ул юкмы? Югыйсә сез сөйләрсез дә, яки берәр нәрсә эшләрсез дә, үкенечкә калуыгыз мөмкин аннарысын ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Тикшерегез ди. Менә киләме шушындай әйберләр. Менә быел 1 мартта Рамазан ае башлана. Пәйгамбәребез әйткән, кем иң беренче шушы Рамазан аен хәбәр итә, кайчан башланганын. Анарга җәһәннәм уты кагылмый дип әйткән. Бу хәзер алдады гына түгел, бу хәзер алдады, ялган хәбәр таратты һәм пәйгамбәребезне гаепләде, аның өстенә ыргытты, менә шулай сүз әйткән дип. Менә безгә ошыймы юкмы, менә без әйтмәгән сүзне берәрсе әйтсә, менә ишеттем фәлән, менә шул кеше сөйләде дип. Сөйләмәгән сүзне. Ничек ачуыбыз киләме? Пәйгамбәребез әйтмәгән сүзне шулай тараткан өчен ни кадәрле, ничә тапкыр гынах була бу кешегә. Шуңа күрә идә хаддаса казаба. Әгәр сөйләсә ялганны ди, Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә менә бу беренчесе ялганнау. Ялганнау бу беренчесе. Кайберсе алды да аннары мин шаярттым ди. Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Нәрсә дигән? Хәзер ул хадис. Менә ул хадис. Бу менә күрәсезме? Икенче хадис бу. Теге хадис әле бетмәде бит. Бу беренчесен генә яздык. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Абу Умама әл-Бахили дигән сахаба тапшыра, Сахих Абу Дауд хадисләр җыентыгында Пәйгамбәребез әйткән, "Ана загимун би байтин في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا." Min di garanti birəm şol kişigə di, cənnətnin qırıyında, mənə in qırıyında di. Əgər də bir kişi di, bəhəsləşkən vaqtda di, bəhəsdən tuqtab, ol haqlı bolsa da, bəhəsləşməyəcə kitib barğan kişigə di, cənnətnin qırıyında urununu vəqdə itəmdi ol kişigə di, garantiroyu di. Mesela bəhəsləşəsən, ol kişi tuya tege kişiden, tege nadanlık bilen bəhəsləşəyində, ol kişi kitə, yara, qaldıramını kitə, qırıyğa, kitib bara, bəhəsləşməy, zurğa gitməsin deyib. Qırıyda di, cənnətinin qırıyında di, urununu di, min di, garantiyi birəm di, ol kişigə di, əgər də ol haqlı bolsa da, bəhəsdən tuqtasa di. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Cennetnin di ortasında uranını garanti birem di bir kişiге di. Cennetnin ortasında. Evet mi bu yok mu ortası? Ol kişi di şayartıp bolsa da di eğer aldaudan di tıyılsa di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayartkan mı yok mu? Şayartkan, lakin onun bütün sözü dürüst bulgan. İyi, özünüz biləsiz, mesela aytkan ol bulay. Bir ebi kilip cennetke kirtsin idi Rabbim meni deyip, dua kıl deyip sıragan bitin Peygamberimizden. Ol aytı, ebiler cennetke kirmeydi. Ebiler cennetke kirmeydi. Ebi bir koygira indi. Ol çandan da şuşulay, ebiler de kirmey cennetke, babaylar da kirmey cennetke. Gül yaşlarına, ebilerini de, babaylarını da Allah Teala yep yaş kızlar, yep yaş yigitler ittirip, matur ittirip cennetke kirdi. Bir şatlanayın da ahırdan şulay deyip etkeç. Peygamberimizin sözünde bir neydi aldao yok. Çınlıkta bit, çından da şulay bitinde. Ebiler kirmey. Ebiler de kirmey. Babaylar da kirmey. Cennetke. Yaşartıp kirdi Allah Teala. Demek eğer de şayartıp bolsa da gördün mü mesela benim buzau yoğalgan idi, gördün mü benim görmedin mi alaba? Gördüm o falan oramda yürüydi. O tıkında çaba. Anlarsın eyte. Yok şayarttım. Alda da bit baştan. Anlarsın eyte hatasını düzelteyindi. Bu şayartıp bolsa da di. Aldamagan. Aldaudan tıyılgan kişiге cennetinin ortasından urununa garanti birem deyip Peygamberimiz eydi. O bitinde cennet bit Peygamberimizniki tügel şolay bit.
Ул бит инде Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка Алла әйтә алмый. Шуңа күрә шаяртып булса да алдаудан тыелырга кирәк. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Cennetin en büyük urunundandı, urununu garantiyelimdi. Şuşu kişigedi. En büyük urunda, en büyük положениеда була cennette. En yukarıda. Kimning şuşunda urunda bulası kelmey. Kimgedi? Kimning di xılqı күркәм булады. Kimning di xılqı. У кого наилучший нрав. Mesela aldaudan tıyıldın, kişini silemeysin, kişini rencitmeysin, onu обсуждать etmeysin, urlameysin, gaybetin silemeysin, sözün yırtmeysin, sabırlık bilen muamele kılasın. Hem yani күркәм хылык. Allah Teala bilen күркәм хылык була. Hem kişilerge karata күркәм хылык бар. Менә шушы кешенең ди хылкы күркәм булса ди, ул иң бийек урында булады. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә бик каты ачуланасың, ачуыңны тыярга. Ул иң күркәм хылык. Менә җәмәгать ул менә кешегел үзен үзе төзәтү өстендә эшләргә тиеш бит инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, иң Küçlük kişi kimdi? Bilegi yuvan hem kişini yığa tırgan kişi tügüldü. Belki üzün açılangan vaktında da tıygan kişiydi. Kürkem halıklı kişi. Bu indi cemaat bu hadisini, mene bu hadis bitti. Yani nerse şayartıp da aldarga yaramau hakkında. Hem ikincisi, وإذا وعد أخلف. Eğer de va'da birse ol kişidi, va'dasını bozadı. Va'da bire hem va'dasını boza. İrtege işleyim, irtege gelirsin. Barasın yuq olanda. Falan vakitka kil, min şunda ketip turamdı. Barasın ketesin 5 minutda 10 minut, yartı saat kilmey. İşlemi, barmı, yani ütemi. Yani va'dani boza. Va'dani boza. Kay bir kişi hatta şuşunday. İyinde oturup turgan bulanırga şıltıratalar. Sen koya kelip jetesin men ol aytik saat 5'ke kelem degen bula. Ol iyinde oturup tura. Endi mында aldı da ol tağı jetmese. Hem şıltırata alар anırga. Söylesem men 5 minuttan kelip jetemdi. İyinden çıkmagan әле. Va'daсын bozады. Бурычны кайтарган вакытта да, umuman bütün нәрсәдә. Әгәр вa'da бирде икән, вa'дасын bozады. Ләкин вa'даны бозмаска ниятләп вa'да биргән булса, үти алмаса, ул кеше андый мунафик булмый. Мунафиклык сыйфаты булмый. Ләкин әгәр дә ниятләгән булса, һәм җиңел караса шуннарга, җиңел караса, ул кеше инде мунафиклык сыйфатын алган була үзенә. İza va'ada akhlafa. İkincisi buldu mu? İkincisi buldu bu. Birincisi silese yalgan ne buldu? İkincisi va'dasını bozadıydı. Eğer de va'da birse va'dasını bozadı. Üçüncüsü ve iza khasama fajara. Eğer de bahaska kirsedi. Oldu bızıklık kıladı. Bızıklık kıla. Nicik bızıklık kıla? Mesela hazır bahasleşeler. Hem bahas vakitinde spor bara bek katı, değil mi? Talaşalar. Hem talaşkan vakitinde bu kişi size hazır özünün işi müşkil ikenliğine size hem özün yaklarga tırışıp dürüst bulmasa da nerseşli yalgan deliller kitirip lje свидетельство bilen evet mesela sutta bulsun
лжесвидетельләр китереп, үзен дөрескә чыгара икән. Подкупать итеп, анда судьяларын, адвокатларын һәм башка свидетельләрне акча түгәбәйме? Үзе белә, дөрес түгел ул. Ләкин аста каласы килми, җиңеләсе килми. Һәм бызыклык кыла бу кеше. Аңлашылдымы? Иза хасама фаҗара, бызыклык кылды ди бу кеше. Bu üçüncüsü buldu. Ve izâ etumine khâne. Yok bu hadiste Allah edip eytilmeyi. Ve izâ gâhede gadara. Eğer dedi, bu şoluk indi, şolay eytirge mümkün. Eğer ışandırıp aldı iken bir nerseni, amenet. Mine amenet degen söz neydi sözden yasalgan? İman degen sözden yasalgan. Eğer de ışandırıp nerseni de bulsa üstüne aldı iken işleyim diye, değil mi? Bu kişi ol amenetin bızadı. Işandırgan eybersen işlemi. Vakitinde işlemi. Yani jingil karı olanlarga. Belki eğer de kişi ışandırıp ala da çirlep kitip işley almay mesela, değil mi? O işley almay bitindi çirlegeç. Bu ana Allah Teala gafu ite. Lakin bu целенаправленно olanı algan eybersen amenet. Ne için Peygamberimiz emin diye atalgan. Mine kişiler birbirine ışanmıyorlar. Müşrikler, şuşu şehir halkı ışanlıçlı bulganga göre onlarga eyberlerini tapşıratırgan bulalar. Na хранение. Sen de tırıp tırsın, değil mi? Deyip eytip. Şuna göre ol saklı, ışanlıçlı bulganga göre onlarga kuşalar isim Muhammedul Emin. Emin. Biz apasını. Şimdi ışanlıçlı kişi. Işanıp tapşırıga bula. Koy bir kişiye birerinde iş başlayma ol. Senden akçanı ala. Hem akçanı ala da koça. Amenet bitindi. Mene amenet degen sözge. Ol amenet, ol bik zuray bir ol amenet. Mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte. Eğer de bir kişi senin yanına kilipti, yok yağına korandı kendi, yok yağına korayı da bulayttırıp, hem sana nerse sili. Bu indi amenetti. Kişi sana nerse sili ışana. Nersene tapşırdı? O eybirini tapşırmadı, süzün tapşırdı sana. Sana o etmese de hatta. Mesela kildi de senin yanına, yok yağına korandı da kulağına etti. Nerse sen yok yağına korandı ol. Kişi işitmesin deyip. Etmese de bu amenet deyip etmese de bel bu amenet. Amenet, ol amenet ışanıp tapşırdı sana bu işini hazır. Ol indi ol amenetini qara bu amenet sana amenet deyip etip ikinci kişiye etmesin. Bu indi hıyanet bulanlarsın. Anlaşıldı mı? Eğer de birer nimdi iş tapşırıldı iken iş tapşırılsa ol kişi şiklenirge mümkün. Kardeş, karal men bunu eğer de vakitinde işley almasam, buldıra almasam, gafu etinde deb aytsa, bu amenet el bulmay. İnşaallah deb aytsa mesela, inşaallah, Allah dilese deb aytsa, bu indi üstünden çürgen bula. Allah dilese. Deb aytib. Yani kırt kesip aytsa eğer de işleyim deyip, ol indi işlerge tiyişli bula. Şuna göre amenet, ol koy bir kişi şunday jingilgine, mine sen koysa avuldan, şundan, onda bir kişi yaşay, men onu bilen bek yaxşı falan kişi, onlarga selam aytırsın deyip jibere. Bu kişi yarar diye de bitti. Tek kişi aytırga tiyiş. Ya unutmasam aytırmın deyip. Mine mesela bir jibere, mine bu korobkada gaybirni tapşırırsın hali. Bu indi amenet buldu. O koyta da koyana yarar, ışıratırmın hali birer deyip aytım. Onu aytgan bitende vaqtında mine tapşıraylı şu kinde. Amenet buldu bu hazır. Lakin eğer apaytıp koydu iken, anlattı iken amenetke hıyanet bula bu hazır. Yani ihtibarsızlık arkasında. O kişiye aytırga kerek. Eğer anlatam desen,
selam et diye aytdı. Mene kardeş, men anın telefonu звонит diye aytdı. Ayt әле үзең diye aytsan hayırlırак. Cemaat amanet ol şuşunday bir ol süzde buла, әйбердә була ул. Әйбердә була, берәр әйбер тапшырума. Кеше сиңа ышанган әйбер, синең өстеңә йөкләнгән әйбер әманәт була. Әманә. Аңлаганбыздыр, әйме? Менә шушы әгәр дә 4 әйберне, 4се дә җыелса, ул кеше мунафик була. Мунафик, ләкин галимнәр монда инде каршылыклы фикердә бераз. Ул кеше чыннан да чын мунафик буламы, әллә аның гамәлегенә мунафикныкы саналамы? Гамәле мунафикныкы булырга мөмкин, ләкин ул үзе ышана, Аллаһ Тәгаләгә ышанучы, ахирет көненә ышанучы. Ләкин ул мунафиклар эшли торган эшне эшләүче кеше була. Аңлашыламы, юкмы? Сакланырга кирәк. Чөнки әгәр дә син хәзер шушы эшләргә игътибар итмичә, битарафлык белән җиңелгә санап, шушындый гамәлләр кыласың икән, чыннан да мунафиклыкка барып җитәргә мөмкин. Тәүбә итәргә кирәк бу әйбердән, гомумән. Тәүбә итәргә кирәк. Монда сифатлар, бик начар сифатлар, ул мөселман кешедә булырга тиешле түгел. Пәйгамбәрбез sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında менә сахабалар курка торган булганнар мунафиклыктан. Менә бер табигый әйтә, сахабаларны күргән табигый әйтә. Әбу Малика дигән табигый 30 сахабаны очраттым ди. 30 сахабаны. Табигый ул сахабаларны күреп, алардан гыйлем алган кеше инде. Табигый була. Сахабалар алар кем? Пәйгамбәребезнең көрәштәшләре, аның белән бергә ислам динен куәтләгән, ышанып, аны күргән кешеләр, сахабалар була. Әбу Малика дигән шушы табигый әйтә, мин ди 30 сахабаны күрдем ди, Пәйгамбәребезнең ди, саллаллаһу алейһи ва саллям. Куллухум яхафу ан-нифаҡ ала нафсиһи. Һәр берсе ди аларның ди мунафиклыктан куркалар иде ди. Ма минһум аһадун яқулу иннаху ғала имани Җибрил ва Микаил. Аларның берсе дә ди, миндә ди Җәбраил фәрештәнең яки Микаил фәрештәнең иманы бар миндә дип әйтмәй иде ди берсе дә. Җәбраил белән Микаилнең иманнары бит нинди көчле бит. Аллаһ Тәгалә янындагы ул сахабалар бит инде, Пәйгамбәребезнең сахабалары. Аларның берсе дә ди, миндә Җәбраил фәрештәнең, Микаил фәрештәнең иманы кебек иман дип әйтмиләр диде берсе дә ди. Бөтенесе дә куркалар иде мунафиклыктан ди. Ва қала ал-Хасану ан ан-нифақ: "Ма хафаху илля муъмин ва ма аминаху илля мунафиқ." Менә Хасан ал-Басри бая әйтте махры сәйбит. Хасан ал-Басри әйткән. Мунафиклыктан имин була, үзен иминлектә саный мунафик кына. Һәр бер муъмин анардан курка ди. Мин мунафик түгел микән дип әйтеп. Миндә анда сифат юк микән дип әйтеп. Җәмәгать аннары тагын шушындый кешеләр булган. Аллаһ Тәгалә сифатлап бирә мунафикларны Коръәндә шушылай итеп сифатлап бирә. Мәсәлән, Әл-Гимран сүрәсенең 120-нче аятында. Әл-Гимран сүрәсенең 120-нче аятында. Менә ул күп кешедә бар анда сифат. 120-нче аят. Әл-Гимран сүрәсе. Нәрсә дип әйтә мунафиклар хакында Аллаһ Тәгалә? Ин тамсискум хасанатун тасуhum. Әгәр сезгә ди яхшылык килсә,
Cemaat siz baştan tыңнагыз. Baştan tыңнагыз яхшылап. Әгәр сезгә ди берәр яхшылык килсә ди, дөньяда кешеләр яшәгән вакытта төрле хәлләр була бит инде. Авырлыгы да, җиңеллеге дә, шатлыгы да, кайгысы да. Сезгә әйтик, шатлык килсә ди, бу аларны ди кайгыга сала ди. Кешенең шатлыгына ди алар кайгыралар ди. Әгәр дә сезгә ди яхшылык килсә ди, алар ичтән яналар. Аларны кайгыга сала ди. Бәлки ул синең яныңа килеп, "О, яхшы булган, рахатын күр" дип әйтергә мөмкин, әйме? Ләкин ичендә аның көнләшү уты яна. Менә моны җәмәгать балаларга да өйрәтергә кирәк. Менә балалар бит мәктәптә бит төрлечә укыйлар бит инде, бит. Икелегә укучылар, өчлегә укучылар, бишлегә укучылар. Икелегә укучылар, бишлегә укучылардан карап көнләшә бит инде, әйме, мәсәлән. Ни бу? Бишлегә укый, ник мин шушындый? Мин юләррәк мәллә дигән сыман инде. Хәзер бишлегә укып бара торган кеше, әгәр дә түбән төшеп китсә, менә шул кирәк сиңа. Яхшы булды әле бу дип, хәтта әйтмәсә дә иченнән шатлана. Бу нәрсә? Бу мунафиклык сыйфаты икән менә бу. Сыйфат шушындый. Кешегә килә торган шатлыкка, әгәр шатлана белсәң, әйме, бу кешенең күңеле чиста дигән сүз. Син аның белән бергә шатлан. Һәм әйт, бәрәкәт бирсен Аллаһ Тәгалә сиңа. Чын күңелдән. Беләсезме, чын күңелдән ул кеше янында рәхәт ясын, әйбәт булган, молодец дип әйтергә дә мөмкин. Ләкин ихласлык беләсезме кайчан күренә? Менә кайтасың да намазда дуа кыласың шушы кардәшең өчен. Ул сине ишетми бит. Менә шу кардәшең өчен дуа кылып кара. Эй Раббым, исәнлеген тагын да арттырсаң иде. Тагын да яхшырак мал бирсәң иде. Тагын да яхшырак машина бирсәң иде анарга. Яхшы машина алган ул булай да. Менә бер хәзрәт әйткән бит, менә минем сыйырым юк дип әйткән. Бер бабай сөйләгән иде, урны җәннәттә булсын, авылдагы. Хәзрәткә килгән. Аллаһ Тәгаләдән сора әле, хәзрәт, дуа кыл әле, мин сыйырым юк. Күршеңнең сыйыры бармы дигән. Бар дип әйтә. Бар. Кайтта күршеңә сыйыр тагын берне сора дигән. Теге кеше кабынып киткән инде, кызып киткән дә, аның булай да сыйыры бар. Нәрсәгә тагын мин анарга икенче сыйыр сорарга тиеш? Дип хәзер бу бик ачуланган инде. Мин ачуланып әйтә ди шулай. Нәрсәгә? Аның булай да бар. Нәрсәгә анарга сыйыр? Хәзрәт әйткән, менә сиңа Аллаһ Тәгалә шуңа күрә бирми сыйыр дигән. Монда беләсезме нәрсә? Әгәр кардәшеңә дуа кыласың икән ди, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Чын күңелдән, эй Раббым, анарга мәсәлән исәнлек бир. Дибәйме? Бер фәрештәне җибәрә дә Аллаһ Тәгалә синең яныңа ди. Ул фәрештә дуа кыла. Амин ва лака мислу залик. Сиңа да шушылай булсын. Амин я Рабб дип әйтә. Эй Раббым, кабул ит. Сиңа да шушылай булсын дип әйтә. Менә теге бабайның сүзе дөресме, юкмы? Яки теге икенчене сорама. Эй Раббым, күршемнең сыйырына бәрәкәт бир. Бозауласын иде, сөте күп булсын иде, мул тормыш яшәсен иде дип дуа кыл. Но анарга нәрсә кирәк? Иман кирәк. Көчле иман кирәк анарга. Менә күрәсезме? Менә шушы сахабаларга әгәр дә шатлык килсә дә, я җиңү, я анда сугышлар булган бит инде, күп байлыкка ирешкәннәр, теләкләренә ирешкәннәр. Кайгыга төшә торган булганнар мунафиклар. Кешенең шатлыгына кайгырасың икән, синдә мунафиклык сыйфаты белеп тор. Нәрсә дәвам итә Аллаһ Тәгалә. Ва ин тусибакум саййатун яфраху биха. Әгәр дә сезгә ди алай булай берәр нинди кайгы хәсрәт килә калса ди, кайгы хәсрәт килсә ди, алар шатланалар ди. Сезгә мин бая дөрес әйттемме? Сезгә ди әгәр дә ди яхшылык килсә, алар кайгыга төшә ди. Әгәр дә ди берәр кайгы хәсрәт килсә ди сезгә ди, ул вакытта алар шатланалар ди.
Biz bit ısta bit indi kişini hüküm iterge, asırda iterge. Mene ol anlarga mene birersine koygu hasret kile. Mene ol şunun için ol. Etkeniz var mı öyle şolay? Yok ol mene ol kübey bir. Ol mene Allah dile körsetdi anarga mene. Körsetdi. Sen nese sen koyan bilesin nese için körsetkeni. Ol bit körsete bitel ol peygamberlerge de körsetken bitel mi? Mesela Yunus peygamberini balık yetken aymy? Sınagan Allah Teala. Eyüp peygamberini işlegen, şirlegen. Şolay tögülmeni. Yani bu Allah Teala'nın sınavı sen bilmisin. Sen bilmisin. No kişinin köngüline şolay şatlık kirip gite. Mene ol şunun için. Mene buldu mu? El üzüne de yitirge mümkün. Buldu mu? Sen mene şunun için ol sen deyip. Munafiqlıkның sıfatı ikenligin Allah Teala aytı. Qaragız okup tefsirini açıp okup qaragız. El-Gimran suresinin 120. ayeti. Ve in tasbiru ve tettaqu la yadurrukum keyduhum şey'a. Eğer siz de sabır bulsagız di alarının da şu işlerine de munafiqlarının hem de takva bulsagız Allah'tan korkup izgi amellerini kılsagız haramlardan saklansagız la yadurrukum keyduhum şey'a. Alarının da mekirleri naşarlıkları sizge ziyan ite almaydı. Allah Teala aytı. İnna Allaha bima ya'maluna muhit. Ol munafiqlarının Allah Teala nindi gamel kılganlıkların körüp duruşu hem çılgap aluşu bilip yani tereyaktan çılgap alıp qarap körüp duruşu bilip duruşu dey. Cemaat mene bu şuşula yok munafiqlarının sıfatı ikenligin Allah Teala bilgirdi. Bu bir surede bir ayette ele o başka yerlerde de munafiqların sıfatı. Bizning vaqtimiz bormi? Bir saat ket oturayık yok mu? Eğer 10 minut tagın yarar. Bolsun bir saat. Şunu tamamlarız. Lakin cemaat ol mene hazır bir saat içinde biz bütünüsünde mene bilip bitirdik. Hazır anladık indi degen söz tügül cemaat. Anlatağın köp şeylerge bola. Munafiqlik turunda. Mene kıyamet gününde onların hallerini necek bola. Hazır mene biz bildik munafiqlar içki yaktan içtegi dünyaların tışka çıgarmıça yaşarıp turuvçular bitin değil mi? Onlar ayteler biz Müslüman. Biz ışanıcı. Lakin içten onlar ışanmıyorlar iken bir nersege de munafiqlar. Mene şuşunday sıfatlar bolsa ol munafiqlarning sıfatı. Lakin eğer şulay bolsa sen kafir degen söz tügül. Kişide körseň de kafir dep ayterge yaramay. Ol kişide munafiqlygyň sıfatı, terbiyele sen anı. Lakin çyndan da kafir ekenligin Allah Teala özügine bile. Şunu unutmaska kerek. Mene hazır bu Allah Teala aytdı innel munafiqina yuhadi'un Allah ve huve khadi'uhum. Munafiqlar di alar di Allah Teala'ny aldylar di, aldarga tırışalar di. Lakin Allah Teala alarnyň di üzlerinde aldap yani kilkige kaldırır di. Yani Allah Teala aldamay bitindi. Alarny kilkige kaldırır di. Neçe gittirip? Mene hazır qaragı cemaat. Bu Kur'an'da var. Hadid suresinde munafiqlaryň sıfatly. Hazır cemaat cehennem üstünden kıyamet gününde Sırat köprü suzula. Sırat köprü. Barımız da bilemiz değil mi? Onda bütün kişi çıkacak şundan. Müslümanlar çıkalar. Müslümanlarga Allah Teala nur bire. Kıyamet günü korangı bitindi. Düm korangı. Mene bizge yaktılık kerek. Mene yaktılık aymy? Ol maşinaga da yaktılık kerek, ilerbizde de yaktılık kerek. Uramga çıksan fanar bilen çıkabız aymy? Mene hazır şuşu Müslümanlarning imanlarının nurun biri Allah Teala Müslümanlarga. Hem şu nur bilen çıgalar Sırat köpründen. Qaraylar. Üzleri bilen birge yaşagan, lakin onlar munafiqlar. Qaraylar, onlarning da nuru var. Munafiqlarning nuru var. Mine kafir, içki yaktan kafir ol. Lakin nuru var. Bular çıkıp baralar nur bilen hem şol vakıtta Allah Teala alarının nurlarını sündüre. Munafiqlarning nurlarını sündüre. Hem şu vakıtta munafiqlar eyteler
Шул вакытта әйтәләр: "Унзуруна нaqtabis min nurikum, qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Безне көтеп торыгыз әле дип әйтәләр ди мөселманнарга. Тегендә, менә без бит инде Кора синең фаннарың бар икән, әйдә бергә кайтыйк әле дип әйтәбез бит инде, әйме? Караңгыда. Алар әйтәләр икән шулай: "Көтеп торыгыз әле безне" дип. Без сезнең нурыгыздан файдаланыйк әле, бездә чыккан вакытта дип. Һәм шул вакытта мөселманнар әйтәләр ди: "Борылыгыз артка, кайтыгыз, ягъни дөньяга, һәм сезнең калдырган нурыгызны, кәсеп итә алмаган нурыгызны кайтып дөньядан эзләгез" дип әйтәләр ди. Ягъни без бит инде монда зирләнеп киләбез бит ахиреткә. Кайтыгыз дип. Һәм шул вакытта фадуриба бейнахум бисурин лаху баб батинуху фихи рахмату ва захируhu мин кибалихи алгазаб. Шул вакытта ди аларның ди мунафиклар белән ике арада, мөселманнар арасында бер сур, ягъни стена барлыкка килә икән. Стена барлыкка килә. Мөселманнар Аллаһның рәхмәтендә калалар, мунафикларга газап, бу якта газап ди. Карагыз, җәмәгать, ни өчен Аллаһ Тәгалә алар нурларын сөндерә? Чөнки алар мөселманнар янында без мөселман дип кыланып ирделәр, алдап. Аллаһ Тәгалә аларны хәзер үзләрен шулай көлкигә калдыра. Нур бирә дә һәм иң кирәкле моментта дип әйтик, тотада нурларын сөндерә, нурсыз калалар. Дөм караңгыда. Һәм булар кая? Җәһәннәмгә китәләр булар. Җәһәннәмдә кая? Уртада да түгел. Кафирләр янында да түгел. Кафирләрнең астында, иң аста. Иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Мунафиклар дөреслекдә җәһәннәмнең иң аскы катында ди. Шуңа күрә җәмәгать мунафиклык сыйфатларыннан Аллаһ Тәгалә безне сакласа иде. Һәр баршаларыбызны да. Бу мин укыган аят җәмәгать, ул Хадид сүрәсенең 13-нче аяты. Әйдә 12-нчедән укып карагыз тәфсирен. 12-нче. Монда Сират көпереннән чыгу хакында инде 12, 13, 14, 15-нче аятка хәтле укырга була. Мунафиклар менә шулай итеп көлкигә калалар җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр баршаларыбызга да хәерле, файдалы гыйлемнәр бирсә иде. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, настагфирука ва натубу илейк.